Mi ćemo dati sve od sebe da ubedimo programski, ubedimo kroz reč, ubedimo kroz razgovor svakog Roma da je najbolji prijatelj tvoj Rom, da najbolji će neko predstaviti tebe jeste tvoj Rom, da ćemo najbolje mi, da kažemo, transferišemo tu energiju, tu problematiku tih Roma do onih koji treba, da ćemo mi biti deo promjena zajedno sa njima, jer mi konstantno u razgovorima, pogotovo sada kad budemo krenuli sa kampanjom, mi ne želimo da budemo deo promjena bez naših Roma. I to je možda problem svih nas u zadnjih 20 godina. Mi smo pokušali da izlečimo jedan deo društva koji u segmentu, kažem, pod floskulom bolesan, socijalno-ekonomski nestabilan, bez njih. Ovaj put pokušamo da mi, popravimo stanje jednog pacijenta, stanje jednog društva kroz uključivanje, potpuno uključivanje tih ljudi u promene. Ne želimo mi da budemo neko koji će doći i reći u romskoj mahali vama treba, ne znam, graditi sportske terene, graditi sportsku halu. Ne, možda treba da se razvije, ne znam, mikrobiznis, možda treba razviti mala i srednja preduzeća, možda treba se napraviti negde put, možda nekome treba neka kuća. Znači, pokušamo da u potpunosti budemo glas naroda i da taj glas, tu energiju, čak i tu problematiku sa kojima se suočavamo, transferimišemo kroz našu energiju, jer unutar inicijative su isključivo, kažem, mladi ljudi, entuzijasti koji imaju jaku energiju da se bore za promene.